大家平安，jawai tu chua ka jam naman nama ka tinana sulivat. Saka tu chua ka jam naman naruja sopui na kai no cemas imazai toa sini pakelang te Yohan na toro imazai toa dosa sulatan imazai toa tapuru katu dosa kayam patu tapuru katu pitwa kayam 启示录2章12节到17节。拜，Vecikan nota azwa sini pakizan toa kyokai i Pergamum sa sekolah i Tarivavau maya tutsu azwa putaki toa azwa raja ya rava sa pinusidanganan lemi utsev maya tutsu ivo kamalangakan tu izwa sun itoa pinalavakan ni Satan au kamalangakan tu su sinam pazangara ko ngadan au inika suna na timaura toa su sarwan tanwakan nuka toa zwa adau ka nicieti antipa na kemeranga za kisusu tanwakan na macai toa pina sekelangan toa patara tiakan sa uci izwai tanumon itoa pinalavakan ni Satan lakwa izwa toki masam bidal auri ku sikirivuan tanusun mavana izwa za itanusun na kiparerain toa turu ni palang pai turuan ni palanti pale sa pasca paraki ni palek Israel chau pasario toa keman toa sini ki parisi toa samyamya sa pasario vi buta toa patara alai katoa babayan au azwa itanusun izwa uta maya namaya kiparerain toa turu nazwa kisususu te Nikolas manasika kiumalu no inikasuna kiumal kikena mancheza kirimo semata nusun saku ki uciani taya maju tuazwa itwa ko angala taki timuna izwa saringa kirandau taichua kainu tara paravachan vavak si ai vivo toa marka kyokai azwa namasan tamakaya chau uriku pavayan toa inila mana au uriku pavayan uta timaju toa vacala ya chilai vincikan toa vawana ngadan au amina zwa na temavrakan no kemelang toa zwa ngadan ai chukai no cemas sinvici kimazai toa 启示录的2章12节到17节Ecualina dan kinusupui nanga gemalu tu suaka jaman asini putarvan tantin 教会里的双刃利剑呢教会里的双刃利剑在教会生活中当真理成为意见的妥协或意见成为真理的坚持而被高高举起时那把审判的双刃利剑所造成的结果是无论哪一方胜出后坐力往往也会反弹让双方都受伤累累我们如何把审判权交给宝座上的耶稣基督怎样做才算把审判权交给主今日教会的困境可以连结到启示录中所提的别迦摩教会也就是那间既被肯定有信徒安提波忠心殉道却同时被指责有信徒随从巴兰的引诱按着世俗惯用方式
甚至是不道德的方式来解决问题的教会吗？启示录中那位去拜访别迦摩教会的使者所开出的医治处方签是收起锋利的尚方宝剑，以悔改来沟通调整相互对待。罪人组成的教会在终末得救赎之前不会是完美圣洁的。忠心的信徒与受诱惑随从巴兰的信徒不可避免的必须共处，也因此毕德生牧师在天启的雷声中建议检视并改变自己的期待，远比换教会更重要，因为教会不是人自己组织起来的，而是神给的。不是看我们想和谁在一起，而是端看神要把我们摆在哪些人当中。圣灵降下，创制教会的这个群体，信徒顺服圣灵的肯定、改变与激发。我们绝不能把教会理想化。Sinaya tianutin tutswa ka jaman-jaman sakala tinana pulingalingaw na tinana tiakamelam tomana warung nua cemas na tinana paenet tiakana pas semarau sakatu swa ka jaman-jaman sini pakine menum tianutin 对教会生气失望的人多半是因为期待落空。我如何在期待落空中继续在教会里忠实的面对上帝？醒来呀，点一点，哀求啊，心里把给那么点一点，是我们每一个人都会遇到的。我们都会生气，我们都会失望。有的时候，我们因为期待而落空。Saka kumudati nama shima在大家期待落空中，能够继续在教会忠实的面对上帝。喜那亚点律定，我们要自己默想追求。Saka latinana kinmenem aikana pasmarau ka inuli。上帝啊，恳求你帮助我操练，在真理不相容之处，靠着基督活出超越仰望的信心。奉十架上救赎的耶稣基督的名求，阿们。Mali tu soa ka jaman-jaman na makayatina na misila-sila nga sumupu toa kaino at samat latina na kisamula pasung toa kaino at samat lekatina na luokong lekatina na 10ayatoano luokong saka 10din代表nakaangano ta sauran ni to sama ta yao no tariawa lokong no tariawa ta sapuluan takisamulatin ayato ijo semasa na kisan tanutin maya sa masuran to semas kisamulai sakamaya patudur kana papupi sulit tanutin na mapolat lamanana suliva to sa ta kini adavan大家平安。